Ilosunot Jeiso lagok. Amen. Oamu ngo? Jeiso. Kongoi. Kimwochini kongoi Jehova amun kakokonech betuni. Betut nekimi Sunday school kora. Kelenjini Jehova kongoi. Kongoi amun kakobwa Sunday school asikobit ketien ak kemwa ng'alekab metit ak kinetkei lesonit. Mau noton kokotomo ketestai moe kesa asikotoretech Jehova. Ongesa lagok. Jehova kwandanyo kiweche kongoi en kasarta nemie neuni nekaikonech keityin Sunday school. Kongoi Jehova en lagochu kakomukak kora komie en Sunday school en betuni. Asiberurech kibagenge Jehova nenyon nekinetigei ng'olyondeng'ung. Iberur lagochu ak itoret amun kakisa en kainetab Jeiso etindenyon. Amen. Kongoi any kibendi lagok kinetigei lesonit ak tienwogik chok chebo raini. Ane mwalimu neng'wong Joyce Kaptich. Amache any kinam ketienjin Jehova. Unoto? Aya, kimae ketien ay lagok kilosun Jehova. Unoto? Kakechobok kimae kondoiwech Abigail Cherotich en tiendo asikobit ketien kibagenge ak Kongoi Abigail, kaimwawech ile kesoman bukuit ak kesa kotugul asiketunen ng'olyon nebo Jehova. Unoto? Kongoi sikoberurin Jehova en tienon kaketien kibagenge. Amache any kenam kasarta nebo ng'alekab metit. Makitindoi yokwek? Amache kinam any kemwa ng'alekab metit. Ng'o nenomwecho? Abigail. Kongoi, tonon any. Ak inam imwowe ng'alekab metit. Ilosunot Jeiso. Amen. Ilosunot Jeiso kora. Amen. En kanutikchuk kekurenon Abigail Cherotich. Amamwa ng'alekab metit chemiten kitabutab Ramanit 12:21 komwoe kole amen koterterin yoityet akoi terter yoityet en nemie. Losunot Jeiso. Amen. Losunot Jeiso kora. Amen. Kainutikchuk kekurenon Abel Kimbet. Mamwa ng'alekab metit chemiten kitabutab tienwogikab kalosunet kurgat 20:1 komwoe kole Jehova mestowondenyun marorwongik. Losunot Jeiso. Amen. Losunot Jeiso kora. Amen. En kainutikchuk kekurenon Faith Chebet. Amamwowo ng'alyatab metit nemiten kitabutab Kalewenoik kurgat 20:24 komwoe kole bo Jehova kakwautikab chi, imuktoito ano konai chi ortinwekyik. Losunot Jeiso. Amen. Losunot kora. Amen. En kainutikchuk kekurenon Abel Kiprotich. Ande ng'alyatab metit nemiten kitabutab Samuel netai kurgat 16:7 komwoe kole kere biik itondo ako kere Jehova muguleldo. Kongoi ay lagok. Amache any kinetkei lesonit nebo betunyi raini. Kichobotin? Obwoti lesonit nyon nebo wikit konye? Kakinetkei akobo ng'o? Daudi ko mesto. Aya akinetkei kora Daudi
Kile koek ng'o? Laitoriat. Matongeutien ne. Amae kinetkei Aira akobo Daudi kora. Kobutyin Daudi kibukandet laitoriat. Unoto amae kenam kabisa lesonitab raini amang'u ale kakechobok asikobit kinetkei atindoniot akobo kobutyin Daudi kibukandet laitoriat. Onge kibukandet? Kibukandet ko kita. Kit ne kekwer kele kokonu ne? Kokonu tiendo ongeker. Kakeker? Ngebut ki kokonu ne? Ko chee. Kwanyiny. Ngetien ak kebute ko lyonen. Kwanyiny. Ko kitindo any Daudi kit nekikuren kibukandet nemoe kokergei ak nito. Unoto? Amae kinetkei Aira akobo kobute Daudi kibukandet anan kita kobutyi laitoriat. En atindoniot nemi Bible kekose akobo laitoriat nekikikuren Saul. Ko ngesoman ko ki Saul ko kiimegei en muguleldonyin. Kale kimakobaibai. Ako kile kimakoriot. Laitoriat ko ma chito ne makoriot inye. Tindoi tuguk chechang, tindoi ne? Tuguk chechang cheu ne? Rabisiek. Ani ngoroik ko tuten chang. Haya, ani biik cheboisie ko tiana? Chang. Unoto? Ko mara nda kasari kotindoi karisiek kora chelyonen chechang. So ko ngekas en atindoniot ko ngap ki laitoriat Saul ko kitindoi tuguk chechang. Ako ole kimakobaibai kora. Kimakoboiboite Jehova. So kiimegei kityo kotar kole kiboitinik. Kalyan laitoriat le mabaibai. Kokile kibwat kabisa kele kilyonjini laitoriat sikobaibai. Unoto kobwat any agenge en kiboitinik kole angen. Kole angen chito netindoi kibukandet nekibute ak ketieni ako tienindet ko ko chito nechome Jehova. Ko mang'ololjin kiboitinik kelenji ke ongecheng kelyanen kimutun nyoko kobaibai laitoriat. Unoto? Kakile kokas laitoriat ko lobo mutun. Kiyokta kiboitiot agenge kwo kambokot Daudi. Tobwoti babatab Daudi kikuren Yese. Kibare Jesse. Kakile kwany kiboitiot akokomwoi babatab Daudi kole mokyingei laitoriat Daudi kobokotienji imatkei. Unoto? Kakile kole babanyin soso ongwo. Komakichomji? Ko Daudi ano? Kotab ng'o? So laitoriat kobokobutyi ne? Kibukandet. Kobokobutyi ne? Kibukandet. Kingetwai kotieni ndo nguni kechilchil ketieni nguni tiendo naanyin. Unoto? Kobokochilchil any Daudi en kotab laitoriat. Kakile kobokotien kabisa ingotita kotab laitoriat bokobaibai laitoriat. Alo baibai kabisa akolu muguleldonyin akocham Daudi kabisa amun kibokotienji. Kioker lakwet neming'in yorire kabisa. Ko ngikaikai ko makose kelyonjin. Ketienjin is akelein. Kotor kolya kosis akoru amun kakwanyinyine tiendo. Kou noton any kikitienji laitoriat bokobaibai bokocham Daudi. Kakile kole amoche kotebi en yuton sikolyonen sikotienwon akoboiboiton. Kakoker? Ongeker lesonini. Inetech ne olawol. Mwawech kole okot echek ketinye ne? Boisionik chekimuche keboisienchin en Jehova. Ki laitoriat Saul nebo oli. Lakini kitinye laitoriat nemi kipsengwet. Mau noto? Noto ko Jeiso. So koyoche keboisiechi ng'o? Jeiso. Angen ale agenge en okwek kongen kotien. Mau noto? Kou kotienwech Kiproti. Komuche kochome Kiproti kotien. Haya kou kandoiwech Abigail en ng'alekab metit. Komukokse kongen komwa ne? Ng'alekab metit. Haya komi chito nekangetieni kolyonen. Kochome kolyonji koureren. Ko mara kongen koureren yon kitieni. Unoto ketindoi chi tugul kit nenyolu keboisiechin en ng'o? Laitoriandenyon Jeiso. Unoto? Haya. So nguni any yon kimiten mara kemiten en gaa anan ko sukul ko kotingen itien ilyane? Itien. Kotingen dansen en tiendo ilyane? Dansen yon kitieni. Unoto? Haya kotingen imwa memory verse. Imwa amun noto ko neng'ung'et talent nekikonin ng'o?
konunotiot nekikonin Jehova iboisie. Kotingen isoman sirutik ilianen isoman. Ko katien Abigail kole soman ak isa. Kotingen isa kora ilianen isa. Unoto so chitugul kotindoi boisiet nekikoi Jehova neu non kibo Daudi. Kakile kitanoto kiboisien Daudi ko kichopchingei. Imuche akinye ichop kit neboisien en boisiet nebo Jehova. Unoto okot en gaa kimuche keboisien ketoret sigik. Komiten ne talented koyai kasit neter ak neter. Unoto sikotoret ak Jehova en lagok. Yoekitu oboisien konunotoik chekikonon Jehova. Itieni itien. Ngotisoe isa. Imwoe ng'alekab metit ilianen imwa. Konengen isoman Bible ako ichome ilianen kora isoman. Asikotoret ak Jehova. Si oekitu ochome Jehova kou Daudi. Unoto amae keker ng'oliotab metit nebo raini. Kinyoru en Galatia kurgat 6 ak koite 10. Ongemwa Galatia kurgat 6 ak koite 10. Ongekerchino Galatia kurgat 6 ak koite. Komwoe kole ongeochin biik tugul nemie. Ako nesire ko icheket chebo kotab kayanet. Ongeochin biik tugul nemie. Ako nesire ko icheket chebo kotab kayanet. Mongeutien ng'oliondenone sikoberuro ak Jehova lagok akotoreto. Ongesaa. Jehova kwandanyo kiweche kongoi amun kaitoretech en Sunday school nenyon nebo betuni Ibrahim kaitebi kobotech ak kainetech ng'oliondeng'ung. Kongoi en lagochu Jehova nenyon nekaiborsech akobo sobet nebo Daudi yekitieni akot koboiboen Jehova. Ko sikobit yekitu lagochu koboisien talendaisiek chekirikochi. Toretech Jehova ak yoiwech nemie. Amun kakisa en kainetab Jeiso netindenyon. Amen. Kongoi en lagok sikoberuro ak Jehova.